Dobar dan svima i dobro mi došli na današnje druženje u sicilijansku odbranu. Danas ćemo vidjeti jednu internet blitz partiju koja je nastavljena Smith-Morom gambit ili Matulovićevim gambitom u kome beli žrtvuje pešake zbog bržeg razvoja. Inače, crni prihvata uzima i pešaka C3, zato sledi razvoj skakača da bi nakon tog poteza igrano E5 pešakom, razvoj skakača F3, skakača C6, razvoj lovca C4 i crni koristi priliku da izvrši pritisak na istok svojim skakačem. Tako da smo se već našli u prvom zanimljivom, možemo slobodno reći i kritičnom momentu partije. Beli ovu poziciju na tabli svakako koristi za fantastični udar i žrtvu. Lovac uzima pešaka F7, pritom dajući šah jednostavno forsira protivnika da se odluči da li će ukloniti ili ne. U našoj partiji crni prihvata izazov, uklanja ovog lovca, dolazi na udar skakaču i pod novim šahom, umjesto da se vrati nazad na E8, odlučuje se da ipak krene napred i na ovaj način rizikuje puno. Da li je ovaj izaz za kralja bio fatalan? Svakako da. Naša partija se nastavila zato novim napadom i šahom. Dolazak dame na D5 prosto prisiljava kralja na vraćanje sada na E7, da bi mirnim dolaskom na F7 i novim napadom kralj prosto bio izbačen na polje D6. I naša partija se nastavila zanimljivim napadom. Usledio je napad skakačem B5. Ovaj šah također povlači kralja da se oslobodi ovog skakača na polju E5. Crni stiče materijalnu prednost, ali problemi nastaju da se gomilaju jer dolazi i lovac na F4 i pod šahom još jednom prisiljava kralja na dalje pomeranja i zato je pao pešak na polju E4. Ovo je bila idealna prilika da se vrati skakač na polje C3. Uz novi šah još jednom povuče kralja na pomeranje. Dolazak kralja na D3 je bio presudan jer je omogućio pobedu belome uz fantastičnu veliku rokadu i naravno ujedno to je bio mat. I tako je beli završio partiju pobedom. Ako se vratimo na zanimljive momente partije, vratit ćemo se samo par poteza unazad. Napad skakačem C3, kralj D3, vidjeli smo mat, kralj D4 također bi vodio gubitku. U ovom slučaju mat bi bio dolaskom dame na polje D5 i još jednom pobedom beloga. Vratit ćemo se sada na onaj potez kada kralj prelazi na polje D6 i vidjet ćemo još jednu zanimljivu varijantu. U našoj partiji je igrano skakačem B5. Umjesto tog poteza, beli je također mogao da igra i nešto drugačije. Bilo bi zanimljivo igrati lovcem, pripremiti skriveni napad i sklanjanje ovog skakača, što bi također bilo fatalno po crnoga. Ovdje ćemo razraditi dve zanimljive varijante. U prvoj bi jednostavno crni pokušao da izlaskom svoje dame ponudi razmenu i naravno izvrši pritisak na bele figure, pretići svakako uklanjanjem neke od njih i naravno verovatno smanjivanjem pritiska. Da li bi uspeo u tome na ovaj način? Šta bi mogao igrati beli u narednom potezu? Pa beli bi nastavio sa tim dvostrukim udarom, što je ključno za dalji tok igre. Na ovaj način nema šanse da dama se oslobodi ovog lovca jer je napad iskakačem i zato bi još jednom crni morao igrati kraljem. Prebacio bi se na slobodno polje C5 i na ovaj način jednostavno omogućio povlačenje bele dame uz novi pritisak i šah, tako da crni kralj nema kud osim napred na polje B4 i dolazi do gubitka partije jer dama B5 bi bio mat. To je što se tiče prve zanimljive varijante. Ako se vratimo na lovac F4, možda bi jednostavno u ovoj situaciji crni, nemajući drugog izbora, pokušao da se povuče kraljem i izbegao ovaj pritisak, ali ne bi mogao daleko da ode jer bi i tada dama došla na D5, dala šah, prisilno ga potisla recimo na polje B6, nakon čega bi i tada usledio napad skakačem, posle čega bi još jednom crni kralj se oslobodio ovog skakača svojim skakačem, ali bi ipak omogućio matiranje damom B5.
I ako se vratimo još jednom unazad na ovaj napad damom, svakako pokušaj povlačenja kralja na polje B4 takođe vodi gubitku, jer bi u ovoj situaciji jednostavno skakač D3 bio presudan, jer on takođe matira crnog kralja. I to je sve o ovoj fantastičnoj šahovskoj minijaturi. Nadam se da ste uživali u briljantnom napadu beloga. Hvala na pažnji.